Какая красивая машина, блин, масло. Ну, потом, машина потом. Капучино çalarız. Джорджия капучино. Кашка яксам? Кашка таштап болмой болбойт да. Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser. Не, bu простой екен. Мол, намороченный. Мол, жағы так қанша екен? Так, 6 миллион. 6 миллионың деген. Так, 3 деген 20, 40. 38 мың доллар екен. Мінекей. 38 мың доллар. Блин, 38 мың доллар. Жабылады екен. 38 мың доллар. Так, размерчі. Қайсы размер? Қайсы бұл размер? Қаяқ жөт размері? Так, 255, 55, 18 дейді. Блин. Артыл екен. Яща! Ой, блин. Вот это машина. Вот это Land Cruiser, блин. Блин. Ай, Кыргызстанда ким Land Cruiser бар ушундай. Мени катат этип койгулачы кичине. Булар эме пока номер алмайынча айдатпайт, тестирование пока берилет дейм. Койгулачы. Прям масло. Бияқта центр управления самолетом дегендей. Чыкканда бияктары. Бияны кармап. Акырын түшпөсүн чийлип алып тагынын. Деп биягычы. О, бияқтарын алып тұр. О, сигналын басып қойдым. Ой, блин, вообще класс. Блин, зеркалалар қаралачы. Тияқта зеркало, бияқта ручка. Көтөрүлөбү? Көтөрүлөт экен. Көтөрүп коелу. Тияқта күскү. Потом открывается, закрывается. Күс көпкенедей. Бияқчы. Бөлекен оны сықаралачы. Килтет да темеле. Бияқта кнопка, тияқта кнопка. Бұлар мындайынан прям. Прям и красота я. Кнопкалар, обогрев, сиденье, кондиционер. И бияқта да кнопкалар. Бияқта да біз, бияқта выход. Флешка, телефон. Аталдырып айдап кетпейін бияқ. Руль вообще қаралачы бияқта. Плюс, минус, бұл кнопка, кнопка. Полосаны қармайды екен. Бұл круиз контроль, да? Туралы? Бұл телефон. Ну чё, жарышат екен бі? Қой, чё, хорошо, понемножку. Бияқта карточкалар. Кнопка, да, кнопка. Бияқта да кнопкалар. Күскінің емес тұр. Мордасы, мордасы. Ай, блин. Красота, блин. Toyota деп қаралачы. Бұрын сайысу ағындағы да Toyota деп жазшы. Красота я.
Щеткалар да эле экен. Жаңы. Сатысы поворотный экен. Бул вообще пропилде барсың. Шундай жакшы көрөм да, мындай кичке бирдемелер. Мелко. Тарс турс. Койла кеттик мен. Машинем битти болуш керек. Представитель же карап атат.